The accused person, Taremwa drove motor vehicle registration number UBM 255M a Toyota Hiace. Tubadde ne abasibe abasukka mu 50 naye nga bateekeddwa ku files ez'enjawulo bagguddwako emisango egyekuusa ku bya traffic, emirala egigamba nti balemesa abapoliisi okukola emirimu gyabwe n'emisango emirala egy'okukuma omuliro mu bantu. Olunaku lwali tusobodde okubasabira okweyimirirwa naye kkooti tesobodde kubeera nga ekkiriza. Abantu mwabareeba abutwantu representinga babatiireho emishango mingi ya traffic na obstruction bajja ngu bakazibira DPC kora emirimo y'omu town n'omuyambarira. Abamwe twaba representinga mwabareeba boona, abandi babahereza obwema, abandi tubabahereza, abandi babasharire bahereza twa punishment cyo twa fine temitwaro 4 babarekura nkuko byatambura bityoya konka umushango bagonjezayo kugira ngo tubase kubashabira obwema. The substance of my submission is that the convict being convicted on a wrong provision of the law.